megalayapost.news. Kalong sisya kajing sarong ya kari boy destureng berkajalahi baro kawai hakaba boy orang ba mantaka sengi layo pedang ya ka kusnam kerpang balasam da ka presiden kari India ka Draupadi Murmu halor kisenyang ki benhei ki baula penne pensa halor ki tiarput tiartem tunrai nari boy destureng hakajala Meghalaya kani ka kusnam baula yo pedang mantaka sengi Havigan Bhawan New Delhi nakakti jong ka presiden kari India kadai ka balatep kum sanggit natak Akademi Puraskar jong snem arhajar apsau arposan uni orang ba balayo pedang ya ka kusnam sanggit natak Academy Award lengba ka Ministry of Culture jong ka Sarkar India latip ka tengkung ba Rani Maring nakasnong paham birthem baha pakara nonglingdo hariboy destureng kani kijing yo ya kijing itu ban yo pedang ya ka kusnam na ka Sarkar India lengba ka Ministry of Culture kadiru halor kijing don benta ka bokra ko bawlala ban penne pensa I kijing po jing tem tunrai ka bawla shnahi daladi kumbalayo ulum jing tem uba Rani Maring kumunorap na ka kisnong paham birthem nariboy destureng ula sedang ya ka kam shnajing shna ban shnai ya kijing po jing tem tunrai nadu snem hajar kabaw layo kajing hikay da kilong shua ki manshua ki jajingput jingtem ki balashna bat punwan durhi daladi ki kentup nadu kaduy tara kamarang on kaksing kabom kasaitar kaming katang muri bat kiwe de ki jingput jingtem श्री रानी मारिंग को मैरिंगोल्ड वाद्य निर्माण के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री रानी मारिंग megalayapost.news.